Kũruta ĩbia nĩ kũthia nayo na kũkwio no kuo metho atambwani nieli ni Mbenzi. Okay, you nengin bambia nenzwe. Lakini yunongu kulie kwa no change nondo wako. Ni kutegemea ni change kiva chuombia ni change. Ni chauombia ni change yani. Inge chotwasie oka change. Any kindu weka nondo wako. Kithoku kiseo no change kindu nondo wako. Kiketha no kindu ni to no change, no ni change. Kiketha no kindu tatona, no ni kiki. Yutango kulia no wikiengu wetu tetendi nondo wako atondo inenda mundu mukawili. Ni kutegemea ngwa design yayo ebya hata. So you profession yakuwe kiwia. Weka ya mom. Ni kama ndo ma beauty na nindo nina business ya weka boutique para nita na ndo ma beauty. Na you ondo kama saloon meza mo bata ijo twasie ando ma saloon beauty salonist maidhame me straightforward wesi endo mo vita inge makota bya chawo iwe we sample yebawe basi ndusiba yu asuma saloon mavita wiso ele ya mundu akama saloon mavita ake na makavita ake yu kanda bya specific ukambia hii mavita yake na kitu. Nenge chotwasie wote wa client tu osuke. Na yu ndoka na mume ndakuendesya. Na kuendesya na kyo mundu ume ndumuendesya. Ndeso kwa approach. We alandu akaime kao we na mundu lakini wa approach wanungi no mosa. Kindu kimwe elo mana. Edha yitwasie ni uyani. Na case tesi yoka sindu mwete isu wiwiane ndwenda teni anundu nuwa mana ndu wailekala na customers yako nuwa na mundu yuto sundu isa kwitikila kindu choko su kindu chambe wailo lose that client na mundu aipukuma numa na profession yake niyo yiva chao uwiane na kila mundu edha na principles yake So where you twasie jo wina principles yako. Nina principles ila siapa nibu ya nondo isu biashara ndienda yana ngike nondo asindu mwete isu. Na principles isu siawe yani na usitumie nzawawe ya. Ni kutegemea witumia hapa. Kowe kutegemea nengi njaki to ukulia hii. No witumie nza. Nondo no withi imwete siawe yani. Mau ya tasu imetha na sindu mbingi nondo ni metha yani na sindu mbingi andu matoko manana sio. Yu siabu yani ni siabu na siabanza yu elombia neno wonata nenge chote same okuchumbiwa nenge nza mundu tio chumbia wanenge ndisa nundu ina mundu ni welo respect chao mundu la muimwe ugena kwatia naku wikata nenge nye mundu wa media na video kuma na tachau nenge cho videography photography siendo taisu nenge okay na kukwe kangu kulie tio mwenda ao kushoot omukai kondoke tobasho wakathi kukuwa wishoot okona demo sia kuku inye okendebya no uko ndabya ni wani ya mundu endebya akondo kengu tabye yunewe yani ndiko na mundu ma nisisi ati andu ange mambendesie kengo ni wea tiwo kengo na to yani ni wea na lite kweka wea na as long as na ti yani na nina mundu nitiete ni wakwa yu ndiye saona ko kando no ni yu twasie ukona mundu mukabi to uko na onge visa ndakuendesia ni ndi type esu kembwa ukona visa ukakona visa ndwende yana plans ile ingewe na sionengi
Ile utiwa toko. So yuende uwe na mundu akuwe ukesabika bandu ando ukaithia hii mundu no kucheza tu nanda kucheza we yue reaction yaku pala we kata pale umano nengi we nicheza niki kumano tu na ndwenda umana reason kitu mingila kitu mamundu athi kucheza nicho chao nengi tikweza twasie ndo mo satisfy kitandani siendo taisu twasie siendo ta no kuona bado te wadi kweza we mundu wake kindu kimwenye nasia nina mundu ona nde woti kana kala nakwa ewe nitawani sone kwikala nakwa ukombie ine aniwenwe instead of utiunicheza unesi kindu tu mundu akuyo ona jailo kumangoni mituke tundu mwana kindu mundu akaiya keka kimbithi ukesoko mana kindu chucha ilo kwa atu munongoni una afadhali mundu wako kaka utabia tena akakuya inye bano ni tutatona na noni ete so make kila mundu enenge shughuli kindu kiumundu rabite jailo yani ni wo lakini wale vya kina kuma muno tokitito mwithia okay vai eka uni kwitha ndo motosheleza mahitaji make tibo ngandikuya nengi wabika bandu esabika bandu wethi ata mundu ekau ni kwitha ndie kau ukekuria ukego kana no change tu ni kutegemea nundu weva usutuma either nike wanema egata omisia enenge tuka space ini yudu zombie ai edani mundu ni woka wethi ai nina weakness fulani nawe mwene ndo noko kambia ai pano na vile nona solution ni myao ndo nangule kindu choko so wakiti decide chao wikite kalobi nditie ndio kamande chao kamande mundu nge na ndo ndabia nye mwene ngakita kwisa konwe ni chao ni meko na mundu ka mwimwe ambiyo change no mana so changes need to mao mana mundu wina kiondo bya no kama na babe na dina na batena tena that is wile na mundu mwendene lakini mundu ene no yani ona change ndo mana na be kindu kiende yenda ukana na mundu kethia hiyo mundu no na I change no ikata no mana changes isondu bya na waka wa mu approach wa mukolia tikela ni dhaye la isi komanda solution kwe mundu ikitoa mukolia na ile izila wale kindu chigo kikita kwikata kikita nene boke bya ni cha ndo so ye kana mshowe kikaite shida kwa fadhali utabia mundu mumande chao solution tene era ni cha emela tiko lazimiza ndo dhaye free ku move on na ku move out ondwe na theory nene ya undosu nenge ndienda nengi ngwelese kenda we mwene withuche ona kana nuona vai no songa kana wona ata nge kusonga chio ni songie kongo approach ndasonga iba yenda yuke be at least ona ena mundu ni wese mundu sondo bya so na kwa ndidio yu kokutabia kenye yu nye yuke akayu ngayu nje ukwata yu ta mundu akwa ingwa siata papa ni na kwata mundu ngona chao capable kwitha mundu akwa tuo na kwitha mundu akwa nyiyu na kwata mundu ninenda extra mile tuo ukethia chao ninasonga mbe yani kembo besi ndo nekite in my yani previous relationship yakwa kindu nekite kithoku kwa ena kwa to yuni kata ningo senzia na through kuzenzia niko wethe ya mundu chao ene last strength ya kwekala na mundu wakwa tatiwa iwe kala na mundu we joka nyinge kata na sosia mundu ambenda na ngo yake yonde ndiza kubika pandu nikamo disappoint so kemboni wambenda na ngo ya kuyonde elito kwenda back na ngo ya kwa chao wesindu yonde ndo sasa ndo mana anondo nonenga mundu point na time ukethia chao
ni wasisia mundu chao kana no tona kana ndatona tuo abai mundu wa approach ya ungiesi kana no tona kana ndatona tuo yundi kwa approach ndiye kana no tona bikalanya na kwa tuo lakini inaitito kunenga that time ukeka chao ende ya ukasisia hii mundu no twikalanye mundu no tutethanye na wethi isu cionthe ni nacio ingi tikwende ya nesa Tundilea wethia mundu ena qualities ila wenda ethaje la isi kwikala na mundu lakini wethia we naku yani mwiso different ukethia kila mundu ena opinions yake withia abena na mwingi muno kwa sababu na mundu wanaonenge mundu reason ya kwema kukucheza nonenge mundu reason ya kwikala na kuwewe kawesethia hii ndegwa hii yani kiwe kikuwasiu yuwe wendwe yese you reason isu nonenge mundu kukukwenda unaweza mpea ndio pio agethe mwani anyway nundu ni twake twana na twanena ndikuya oyu ngukwitikila na ndikwitikila but nongu nenge namba twekata tuka communicate baadaye tika manondu twekata tuono tutonana no twekale enge kembo bailiowe tonenga na mbesu tonene tosise kana siendo esio workout daily sia workout sawa nengi yucho chotokele nengi bate anywa kasoda chotokele tikete kaya kindu bandu kana wonata sawa Ilangu ya kutatanebia ni kuthia nayo na uwo muthijani wo muntu niwe yone ya mundu we Albanus ikwata ibuso ya kuthi date ena karo na mathi date no na mele wananye na nisa kuona mwogela masya kwanza twithie tukaume kaindo yotha dia mwana survive yake nenzio na ninyetekelwa indi wenda kukangale kwa Mbenzi ayondu waku ya quicker nikundumia visa waku kwisila namba ya simu noti monza ile monza inya ile itatu kenda inya dhambatu pa Mbenzi nundu wa Mutongo TV ngwatanio ya Mokamba wiyaminite kimistali nuliche mundu pin na yaima oyeke ya piuk tutumie bisa waku WhatsApp nambane noti muonza ile muonza inya ile itatu kenda inya dhambatu tunenge mwanya wakwekwatia Mbenzi kutata evia nekuthia nayo na kukwio no kuometho atambwani nieli ni Mbenzi